iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mano tinaglakwam? Apay aday talayong tinabatay. Kwentaam amin dagita ginatangkaw. Kwentaam numano day tanabatay. Naggastador ka mo una yun to yan. Awan pa'y mababati, mate. Na, apay no si kanti mapanaglakaw, kan makichinda, tapno amom no kasano ti rigat ti makichinda, nga iyan anay mo ti kwarta. Ay, nagado ka arason mo na ya. Di mo pa'y amumit ti aginot. Agsapol ka itinaimas asidam. Ita, sapulam no nakaigatangan ti kwarta. Ha! Si kanti mapan makichinda. Apay analiday ka, Maray. Di kamot matagtagaray. Maray, awan ka di ti amom amabali na pagtrabahuan. Kayat ka din ni badong mong agtrabaho ka. Apay ko mga iparit na kat imot mat. Iyan anay ko apakichindat itad na. Ha? Kanayon nak nga apaan no basit ti mabati iti mapaglakwa. Kasta ka day. Bayam, tano ada makita nga kasapulan iti katulong nga stay out, ibagaken ka. Ay sige man maray, kayat ko ti stay out, taadda nga mindingon kaw. Adda manok, ganso, kalding kaw. Sige, Maray. Padasag ti agdamag no adda. Sige man maray, no adda nga minbukod ko a kwarta, di namot siguron pakibiyangan, tanagbanugak mag. Ay, katuon na. Magatang mo pa'y ti kayat mo agatangan. Maray, kayat mo kano ti agkatulong? Kasadungay ni badong mo. Badong lata, maray. Makapadismaya nga minjay imutan na ka ti asawam. Nawadwad mo't nga agpay so ti mapaglaklakwan na kadagiti mula na. Iso akayat ko ti agtrabaho, tapno sa anak adumawat iti kwarta kenkwana. Saan ka day ase ka ti aglako no dadoma? Una, maray, ngem kwentaan na no napanan ti kwarta. Ay, madimot nga agpay so day taa. Kasla nang ko nga kasapulan da di tadakkel abalay iti katulong. Into udem tuman, Maray. Sa dino adak kalabalay, maray. Di tangay crossing. Diyay ngay dakkel abalay ijay. Jay ka din na pinturan iti berday. Wen Maray, agasawa ti agigyan ijay. Napan kano ije abroad dagiti anak da. Anya ka diti maipaaykukan ka. Siyak ni tuyang, madam. Nadamag ko nga kasapulan kayo kano iti katulaw. Ha? Kabaalam ka diti agluto, agdalos, kan aglaba. Ay kabaala ka, madam. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Ngam numabalin ko masapaak nga umay. Kan agawid akon ano iti sumip nga. Stay out, di kayat mo asawan? Ay pangaasim ka di madam. Kasapulak unay ti trabaho. No saan ko akabailan, di uray katendak. Sige, padasampay nga rod no kabaalam. Ngam no marigatan ka, ladingitag. Ngam jay makabaal ti alaag. Ay agyaman naklaunay kada kayo, madam. Ikaray, kabaelak no anyaman ti ipatrabahaw. Nay, apay bigbigat nakarubot ka. Papanam? Adan na idadang adanom di tatirmaus. Makaamukan nga agkapay. Adang aminan trabahaw. Trabaho? Anya ko matrabaho day ta? Katulaw ijay dakkel abalay di takruseng. Pakiwayway munton di kaldaing. Ay, sinalbak. Siya, kunti agiwayway iti kalday. Iguyod ko man laangan, ta iwayway ko di ta mapagnaak. Winarisak matan iti mais dagiti manok itay. Mala, inakaon. Na, ay, imanaway. Adda ka no trabaho na. Kaawatan nga agsweldaw no kasta. Ay, nasaya at mate. Tapno sana siya amin ti agasgastas. Kanayon nga wan mabati na no mapan makichinda.
Gastusan na mo amin na mapaglakon na. Itaman pa'y nga awan ni Marituyang, Maray. Nakitam ka din no napanan na. Ay, saan, Maray? Napan nga ta di tadakkel abalay di ta kruseng. Wensa nga agpaiso. Amang ano ijay tinapanan na. Kayat na ti mapan agtrabaho, taimutan mo't ngamen ni Kabadong. Ay, oray siyak mo't no kasta ni Inteng. Ay, enak mo't agbirok iti trabahok, tapno magatang ko mo't ti kayat ko agatangan. Ay, nagmadeng ti kasta. Paglakwan na ka, sana sa pulan tinaglakwam. Kat pakitsindam mo't. Ay, wen nga rod Iso ang nakapanunot ni Marituyang ang nagbirok iti pagtrabahuan na. Ay, wan. Barang inawat da nga ron ijay akas katulong. Tapno adamot mako na akabukbukudan na kwarta. Papanan nyo ka na Nanatuyang. Kanayon ko ang makita magmagna kayo dito'y kalsada. Mapanak mat agtrabaho akwaraw. Addan makuna at trabaho. Uy, magmantad na trabaho, maun. Anya ngay at trabaho. Para ti trabaho baraw. Ha? Anya para? Dayamat kas na trabaho? Adda kwaraw. Para laba, Ha? para linays, para lutaw. Daita ti trabaho, kwaraw. Katulong ka diti kayo yung asawain. Husto ka! Katulong ijay dakkel abalay di takruseng. Ay, kunak lagi din no niya apara ti sasawan niya. Katulong matgayam. Tapno mabaliwan mo saan akatulong latan? Sigay, panawan kan kwaro ga, tainak agtrabaho. Ganda ni Gaya man titapos to yan. Apay no dandan iti tapaws. Ay kat kaawatan na dandani ka nagswildo Na, apay ati sweldo tinapanunot mo. Jak pailan na igaman ti sweldo, isam tinalagip ma. Nalagip ko laang mo't Gumatang kantuman iti naimas sa masida. Ay kat gumatang aktumo basit Imbag kat ti saan amagasto amin asweldo. Kaya't mo asawin, igganam ti swildaw. Anya ngay nga raw, alangan asika ti mangigam iti sweldo. Di nakpay maikan iti kwartam, no sikat da kwartana, imot ka nga main. Anya nga imot, dagiti ngay pakichinchindam. Saan ka di akwartak? Tinultulungan ka mo't nagtrabaho. Mangtad ka mamit iti kwartam. Imbagla pa ginumay ka dagiti barkadak. Ay, saan para inom to'y nagbanugak? Ha? Naglaing ka dagita abarkada maun, no siyak pa'y ti pagtaudan ti paginom da. No awan igatang da, saan da nga umininom? Uray pagtayak man laeng nga rod iti numeraw. Bareng mga bak. Sana pagtaya to'y nagbanugak, kunak manan. Ay nagimot ka laki din aya. Gem matangak mo titi masida. Apay nga imot, kunampay lang. Gaputad da kwartam, limbastog kamitay. Ha? Kasano kumaanalastog ako nam? Agim impunak laeng, tapno adda ka utak, inton agkasapulan na. Mala, ditakan, tayo nakagtrabahaw. Pima naman. Ay, no di nakikan iti kwarta. Mang remedyo Kita manod na maaramidan. Tataba daw, inla ko matgayam ti gansuyo kinitatakulas. Ay, wala ako harap. Tapno damang mo't kwartak. Apay nituyang lang tada kwarta na. Siyak kumati ng ilakwam, tapagpulutan tayo mutlaang. At dapay mo't tay dakkel akawitan ko ijay. No, kayat mo Ay, Isaw, tigatanga mapagpulutan tayo. Uray minus presyaw. Ta makipulutan akmay. wow! Ingka nga raw din parchain. Taumay kami inton madamdam makadagiti kakadwa. Ay kamangala kayo nga rodin ay tiara. Siyempre parchain kan iluto maun. Huston taon wag subliak. Tadapay arkila kaya kabang-ibang barangay. Mali nga raw. Gusto, tapno maanger analaing. Medyo nataengan kay. Naimastikal doon no maanger anaimbag. Apayan naggida na nagpukaw ti ganso ken kawitan. Napanandan ngay,
Krrrr! Ayan yawn! Krrrr! Ayun, ay kanto yan. Kurkur kala, kurkur dita. Makaring-ring. Mapukpukaw ti ganso ken kawitan. Nakitam ka day. Nakita ka di kalman. Ang mga no napanda nagsursura. Saan da nga ugali ti agsursor no di da painangan. Bayam ida. Adamot bukod da siya ka. Mapandag birok mo ita, itikan hinda. Kitaam to man ida tanay inakagtrabahaw. Kababain no maladawak. Malaing kan. Bayam day tagansaw kang kawitan dita. Anya nga tati isarunok nga ilakaw. Bayam man day tatuyang dita. Di mo lamang tadi di kwarta na. Ha? Simbong bat mo di kaldeng. Siyak ko na namay. Ne. Mayat da ito ya. Dak-dakkel ti kwarta. No di kaldeng ti ilakaw. Asino nga iti pangilakwak. No ni kwaraw. Ang mga numaamuan ni tuyang kaw. Kit agreklamaw. Ay, mangbiro kak payman. Iti pangilakwak. Sino di kinasarita malalaki ay tataba daw? No jak agkamalay. Taga di takabangibang apurok day jay. Ay, kwaraw. Adala dinamag na. No, ada kanulakok ading wine. Ang awan, kunakmay. Aywan, malagip kaon. Day jay agat gatang iti dingwain. Sana mapanila ko ijay ili ti magatang na. Wine. Panawang ka pa dito, kwaraw. Nay, agdardaras ka may tata. Agsarsarita ta kumapay. Ay, inton maminsan taon. Inton maramid ka, ti planaw. Ha? Anya day ta planaw? Ay, kat secret mo ta. Mala, panawan kan dito. Sige. Masapol, adi na maamuan a kinatulad ko ti lalakay. Amang gatang iti kalding kang. Isabat ko ijay turaw, iti asidag, ti beday. Apa yun, apermi amaritmit ti kalding ijay turaw. Jay samot kalding mi day jay. Saan ang nairwam ang maipagaw? Iso adandan ni saan asumurot iti mangkulikod. Nay, papanam na natuyang. Ay, kwarog! Arkila ang man ta tricycle mo. Darasam, tamapantay ti kalsada abatog ti turaw. Ha? Mapantay jay? Wen, ang mga no jay kalding mi day jay. Ang mga no tinakaw dati kalding may. Ay, lumugan ka nga roden at mapantan. Mala, patarayo mo ti tricycle mo. Tapno maunaan ta ti lalaki iti kalsada. Tanay, sumalsalog pa'y laang. Matungpal, nana. Anya kay ti aramidam na natuyang. Kung namat di lalaki, ngayon lako kenkwana ni tata badong ti kalding niyaw. Nagalasket ti ugalin day di alaklakayan. Agoray man ta kasaritak itinalapat. Inton makadaano nak ijay balay. Apay ngayon lako na di yung pa'y nagsaritaan. Day tati salud-sudag inton makaawidak. Ha! Makita day di abadaw. No ngay saan nagayam nga inlakaw? Ah, tinakaw ti lalaki, ti kayat mo asaway? No ngay kasta? Kasano nga tama-amuak nga iti pudnaw? Inla ko nga tangag paiso ni badaw. Wano tinakaw day di alalakay. Apay nagpartak ti panagpataray mo itay iti tricycle mo, kwarog. Uy, sinambot mi di lalaki ang mga iguyuguyod iti kalding da na natuyang kagawad. Anya? At da nang iguyod iti kaldeng da marituyang. Wow, idinadanon mi ti lalaki. Pagungtan ko man ni na natuyang. Angam ko na namat nga inlako ka nun ni tata badong kenkwana ti kaldeng. Ay, inla ko na ti kaldeng da. Asaan nga mo ni marituyang? Isu asiguradaw. At damapasamak agubat iti balay da tata badaw. Naturay mo't ni kabadong ngam ni marituyang. Ang pirmi ti pungtot ni na natuyang itay kagawa. Ha! Ay, apay day tabinalsing ngay gemaw. Sakbay asungbatan ka. Kita agpay man tapitakam. Nay. Apay akinaot mo mo tandipita ka dita pulsan. Ha? Ha! Adala kita ag. Mabidlag. Na.
Ado ti kwartam. Agpaiso nga raw nga inlakom ti kaldeng. Ay, salbag ka! Asawa nak, ngam takawan nak! Ay, dahito ti binalsag! Pang-uran ka man lang! Ito malaya ka! Salbag ka! Saan ka nasangputan? Agyan ako ni Yedak Kalabalay! Naamwak pa'y ayay ganso kan kawitan kat inlakaw! Ha! Napan mo lang barbarkada! Salbag ka kiday batong! Buisit ka! Apa yan tatabataw? Kas kamutlan na kutiranan na siya ko. Ay, mabalin ka di kwaraw. Kasarita man ni nanam atuyang. Taagawid ko man. Madmadi ngamin ti bagbagay. Madimit nga minti na ramid mau, tata. Nangila ko kay tidingwan niya, wadi na mau. Ay, sana na maulit kwaraw. Nasaktan ni nana tuyang. Tanwad na kwartana kat gumatang iti kanan ken masapsapul yung adwa. E dinto tasi ka, imbarbarkada mo tinaglakwam iti dingon niyaw. Ay, wun nga raw. Manyagay nga tati aramidak. Ingkakit daw iti pamakawan na Ken nagkari ka ngagbalbaliw kan. Ay, wun kwaraw. Aramidak day ta. Tapno agsublay ni tuyang kaw. Mading agpaiso tinaramid kaw. Saan kaw nga ulitin? Ni Kapitan Enteng! Ay agraira man ang dagiti agtatakaw iti rabi ay kwaraw. Ang mga nuumay damit dito'y dagiti agtatakaw ang kail. Bilinem dagiti kakadwam nga wan aglanglangan. Unang kail. Masapul akanayon akumplito kayo iti rabi ay. Agrunda kayo. Arigla daw ang kalintay. Ngay kapitan, binilin mo matlang dagiti tanod. Uwan na. Awan kas iti bantayan tayo ti masakupan tayo, kagawan. Uwin nga rod, kapitan. Ado ti mangibagbaga dita, anatakawan da ka no? Ay, masurunak. Asino nga taday tangag tatakaw ayak? Tao matlaeng kapitan. Na, Anya pa'y ngay, tidakas na. Ang mga no dumanon da dito. ay uwan na. Matiliwan tayo na ita. Mas daawak kapitan. Agsasaruno ka no mat dagiti mataktakawan. Agpulon tumit lang dayta. Ipasiguradok dayta. Maray, labaam ki di day tamaong apantalon mo. Ay, nagadon tinalabaak, marituyang. Inton bigatan dagita na batay. Anya, di pa'y katawan kadwak dito yung aglaba. Ay, panawan kan maray. Tay nakagisampay kan aglako akpay ije tersina. Wunaw, laba aklaan. Taisupay ti ited mo atangdan ka. Ay, saan marituyang? Bayam di tata nakababad. Nangina titangdan mo. Na, para day talaang manginaan ka. Anya nga data, Chip Warog. Anya tay? Data pantalon mat dagita. Nakababad pa'y. Kan badbado matidaduma. Kita lang aruday. Ibagampay lang, mate. Apay bagim data. Ay, tungan. Umunakan iti papanantayaw. Tas sumarunuak tao. Sige nga road, Chip. Panawang kapay ditoy. Ay na, kapitan. Tinakaw da amin na pantalon. Anya? Imbabad ko lang iti sabon iti paglalabaan may. Ay ngam, awan damot tan. Na. Uray nakababad iti sabon pantalon. Ala anda. Ay, masapol amatiliw ti agtatakaw. Sapay kabarbaro kan brandad dagijay. Asus. Nanginangaro ti bayad na kung ganun. Tagilakok ti daduma ijay. Ha? Linabaak laeng. Nagtapok da. Ay, tinakaw damot tan. Nakita siguro ti agtatakaw abrandad. Iso nga naginteresan na na. Bilinam to man di kwaraw. Ta agrondada. Nang runa iti rabi kapitan. Uwan. Di kagda nagkagawat ko na. Bili nakdakwarog tumanang. Tinakaw da kano tinakababad iti sabon apantalaw ni Marikwanang. Ha? Kano ang kail? Di na palabas arabi. Di mo't nagronda kayo iday.
Wan may tanggal. Si man yung man no asino ti agar aramid iti kasta. Wanang kail. No matiliwan niya. Ibagayo kanyak, tayo patiliw tayo iti pulis. Areglado ang kail. Natakaw ka nung matdagiti pantalon ni nanakwa ng nakababad. Kahit, Saan nga tanga isodya nakita nga alalaam, hindi na minsan. oy. Tagaray. Noon niya tinakitam, di mun ibagbaga. No kasta, siya ka tinagtakaw? Wine. Isu adi ka agar aramid iti jak kayat. Ay, un chip. Matumpal ti imbagam. Si ka lang tinakakita kanyak iday. Oras nga da makamaw. Si ka ti pabasulay. Musta kay Kwaraw? Natiliyo ka day, tagtatakaw iti pantalan. Saan pa'y nga raw tataba daw? Apay, naggapuan nyo aya. Di taman bang kagmay kanituyang ka? Inak gumatang iti sakaw. Sakaw? Anya aya ti sako yaw. Umadanay, hindi pa nagapit may kadag iti bunga ti mulami at mais. Naimas ti mais. Nang runa no ibinatugmaw. Aywan mo ta, Kwaraw. No kaya't mo, gumatang ka. Ibagam, no mano akilaw. Kwa tataba daw. Intun maminsan taon. Awan kwartak ita. Mano asa ko tigatangam ko ma, kabadong. Uray, sangapulo kumalaag no adda maray. Ada Mabit lang, taalaag. Sangapulo na ito ikaw. Ang kabil ko amin iti may sasako. Oh, adto ikabadong. Yaman nak, maray. Adto'y may, tibayad ka. Wan gayam. Mangyag kay tuman, iti may siyo dito. Uray may sasako laang, taay supay nga ilakaw. Ay katwa na maray. Urayam, tamang yagtaw, nituyang ka. Agyaman akno kasta. Maray, adto'y ti may sasako ang mais nga order ma. Ay nagmayat. Dadakkel gaya mamais. Kat siyempre mo't amaray, tanaaywanan mi analaeng. Kasta kaday. Manungay ti bayad na. Di kagdanag, nababalaang ti pangtagkukin ka. Agyaman ak nga rod no kasta, maray. Kinapudno na, at dapay nabati ijay bangkag may. Maapit to inton sumarunaw. Ay kat no maibus to tilakok, mangyig kan tumanan Ay katwa na maray. Kungan, nagbantay ka iti igit ti dalan nga agturong dito'y bangkag ni tatabadong Katuna, chip. Ngadda ni tatabadaw nga agturong ditawi. Ag-text ka dagos kanya. Wen. Ay, agura ka man. Anya man ang ti aramidem? Burasa kami na bunga dagiti mula damais. Sa kunto ilakaw. Anya? Ilamang kunto iti kasama ka ni tigit ti dalan. Kat inton agawid tayaw. Awitam tumatan nga yawid iti balay Awitak! Di kagdanag. Ikang kanto iti bingay mau. Ay, sige. Sikati makaan mo, chip. Tinakaw da amin abunga ti mais mo, kunap. Uwan pare. Ay, sus. Ay, masurunak. Sa pinanghina ti mais ita. Pinagaakmat dakwarog nga agsiimdaan na laing no asino dagita. Ay, jak amuman pare. Tinasayat, ibagam nga agsipot na kwaraw. Asino nga taday ta nga agar aramid ti kasta. Agrunrun da damat. Awan sa mo't serbida nga grunrunda pare. Anya? Sorry pare. Lading itek. Nung maibagak ti kakasta, tamasuro na nga may. Bayam ta kasaritak tumanin dakwaraw. Kapitan, natiliwan ti sigod nga agtatakaw. Ita adamanan. Ay masapol ang matilew, no asino man day tangag tatakaw ita. Ay rumbag laang kapitan. No kasapulan nakaduak dagiti tanon nga agrunda. Ay aramidak. Nasaya at no kasta, kapitan. Jak ipalubos nga dag tatakaw iti masakupa. Tungan! Apay ka di, chip.
Umay ka di tao Dumngag ka na imbag iti bagak. Ah? Kumuyog to kada tayo ni Uncle Inteng nga grunda yung rabe. Kumuyog. Wan. Kaya't kaw, takawam to timay sa kadagiti taraken na amanaw. Anya? Ibagak alumangan ka, tada na patag apapanam. Ang mapankagtakaw, ha? Ay, tila isursuram matchip. Agtungpal ka kade, wano saan? Kuha. Di kagdanag, ikang kantumat iti sidaam intun natakaw munti manaw. Ay, tungan. Ayun di kwarog. Kapay nga awan dito'y balay na. Kat no nakita nga nagpailitad tay. Umay ko kumakasarita, maipapan iti panagronda tayo intong rabi ay. Jak kaya ti mapaspasamak a panagtakaw iti masakupak. Ay, kuha, kapitan. No kasapulan ngagpatpat nagtayo nga gronda. Arami din tayo. Ay, kapitan. Ibaga konti agpaisoon niya. At no ni Chip Korog ti agtaktakaw. Ha! Uwin, ngam di yung ibagbaga kanya na ata awan danuganak. Anya? Kinapod no na. Binilenak to pa nga takawak jay manok yung taltalot dut-dut na. Aya! Ay, naglukon dahi ta ako araw. Nupod no dahi ta. Ay, podno kapitan. Angay, saan pa lang ang makarunda nitong anintun rabe? Pay ka na. Di ko na jak nakasarita nitong an. Adda ka nung napatagapapanan na angay. Ay, sige. Datayo lang ti agronda intong rabi ay. Manangay! Wan, umay ka ditaw. Darasang. Chip. Nasayata nagtungpal kay tiimbilin ka. Kuha. Isumat nga minti imbilin mo di. Tinakaw ko di ato'y manok. Mudoy nga raw din ti manaw. Kaya't darasam ti pumanaw ditaw, ha? Nini. Kukuha lang di ata. No day tati ko nam. Di buko dak asidain day taw. Ang kalintay. Ay, salbag ka. Ha? Angkal. Isungarod nga agron-ron datayaw. Ha? Tapno agbutang ti agtatakaw. Ay, Ita, tawan ti agtatakaw. Si kagayam ti agtakawan. kuangkal. Pakawanan na ka. Ay, pakawan dita. Ay, dusaan ka po iti inaramid mo. Ha? No kasta, ni kwarog matlaang ti agtaktakaw. Katuwin, mat kagawat ko nang. Ibaga kon ti agpaiso. Ta, dikat mangiram-raman. Ay ti sinalbag at chiptano dan. Isugayam ti agtaktakaw. Iba unak to pa nga agtakaw para kan ko na. Masuro na kay diti 1/4. Nasayaan mo ta imbagam ti agpaiso. Naamuanan no asino ti agtatakaw kabadong. Uwin nga rod, Maray. Ni magayam ko araw. Ay, kababain nga arami ti may sa ama ko na barangay tanaw. Laki di Agasam ngay day tang aramid na. Masapol ang mabagbagaan da di akwarog. Haging gayta, jak amaw, no anya taramid king kwa na. Ay, no siya klaang. Ikatandalang nakas barangay tanaw kabadong. Ay, wala. Ikatandan. Anay ka, nanatuyang. Ibatan nyo tilapayag ka. Anay ka. Ay, Anya ti kayat mo? Pairotakwan no palukayak. ay, palukayan nyo matan Kan ibatan yung tilapayag ka. Anay ka. Aday ta. Naibata ko tilapayag mo. Ipangasya ka di Pakawanan da ka. Nagko na nga man amapan mo takawan dagiti bunga ti maismay. Ay, aklunag. Nasulisog akla nga nagtakaw. Imbes ko maasikat ti agbantay, ngam si kamat ti agtakaw. Ay, pakawanan da ko agbabawi akitan na natuya. Ay, kababay ti inaramid mo ko araw. Anggal, kinapudno na. Mababay na kitan. Dapat lang Uray siyak tupay nga angkal mo kat mabainak. Agbabawi no apay nasulisog ka nagtakaw, anggal.
Dakas ti kastangar aramidam. Unang kail, isong ano anyaman ti dusak, awatan. Ay, nagkidkid daw ni Kwarong iti pamakawan ta nasulisog kanulaang. Ni kabadong pa iti umuna nga agsaaw, kapitan. Mabalay. Anyat makunang pare. Idaro mo ni Kwarong ta pagmultaam. Tangay, kuna na may nasulisog kanulaang. Bagbagan tayo lang ay, paray. Si ka nga'y kagawad. Anyat makunam. Tangay insubli na ba, dagiti pantalon kaw. Umanamong akdita. Nasaya mo't kidi da ito'y nagsasarita tayaw. Kita amin tayaw, kat mabalin nga agpaiso ang masaulisog no maminsan. Basta bayadan na, dagiti tinakaw na kada kamay, paray. Kan agbalbalo ko man. Uwi na. Talaga akasta. Nangag mo, dagiti imbaga da Kwaraw. Bagaan da kalakanaw. Unang kail, katagyaman naklaunay, tasanda nga indaraw. Ti makunak mait. Uwan, bagaan da ka ita. Kanjak mo't pabayadan ti manok. Ang kail, Sapay la ko mata ipakitam ti panagbalbaliw mo, ah? No ulitim, pagmultaan ka iti dakal. Ken ikaten ka achip tanod. Ken paibalod ka, oh. unang kail, talagang agbalbali wakaon. Diyak kaya ta maulit pa'y daytaw, kababay. Ni Kapitan Enteng! Ay, Badong, rumarak! Nay, mayat day ta sapatos mo Kan naka-formal dress ka pa Siyempre, Badong. Siya, ti treasurer ita ko naman. Na, Bagay ko kadimo ang tisaad ko ka senior citizens treasurer. ay diyak ang muking ka. Naa. Mapanjaki din, iti papanam. Tadi ka maladaw. Naranyag abulan. Nay, si kamot gayam dayta, marituya. Ay, Madam Treasurer ko naman kanya kamaray. Anya ti ibaga, Madam Treasurer. Ay katumayak ag singir iti contribution tayo, amaray. Aywan anya. Adamanen pimusay akadwa tayo asinyaw. Wang raw, iso amod to yung tasangagasot apisos ma. Sige, mabit laeng ta inak mangala iti sangagasaw. Rumwarak pa ilang banang. Ay, nalipatam samot ti contribution tayo, inteng. Unan niya. Mangtad kan. Sigurado nga umay dito ni Marituyang. Mabit lang ta kita akti wallet ka. Apay anay kulang ka. Awan mo ti 1,000 pesos ko gaya man. Banang, nay. Ay kat bilangem ana imbag Bilangem numanon dagiti natnatay. Ay, agsasaro nun. Tumutimat matay. Umayak ag singir iti contribution tayo, maribanang. Amok, Marituyang. Tasika ti treasurer tayo a senior citizen. Ala, dua gasot tiyawat mo kanyak maray, tadwa kayo matkin ni Kapitan. Di ka agdanag. Nakasaganan ti kwarta nga itadmikan ka, apo treasurera. Agyaman nak, maribanang. Ala, panawan ka pa'y nga rod amaray. Sige, Marituyang. Adupay nga maintimapan ko singiran. Agan-anad ka Nangro nakat kwarta ti iggamam. 1, 2, 3. Oy, nimbag kayo pa'y nanatuyang. Ado ti kwartayaw. 1, 2, 3, 4. At dayta, 1,000 amin dayta. Ay, kitahan nyo Tadi yung iparang-parang day ta kwartayaw. Ay, kwaraw, ada na bukal asang ribom dita. Ay, kung nga idulin nyo day ta bilbilangin yaw. Hanggang ipabuo yung mo't gayam.
Kasta ko mga road. Awan kwarta ka na bukala sa nga ribaw. Ipanyo nga minin na ijay ayan tinagminatay dayta a kwarta no nakasingir kayaon. Ah, Wan, ijay yun ton apasukatan no adda pasukatan yaw. Sana dito'y dalan nga bilbilang kayaw. No makita da nga do ti kwarta yaw. Ang mga no agawan da pa'y kada kayaw. anya. Daytoy lang tinakuliktam a kwarta marituyang. Kasta nga road, kapitan. Na, apay nga, kano nagado tayo mo't asin yan. Adda sa nga pulo asaan ang nagbayad kanya. Kasano nga isabmit ko ti kwarta no kurang. Ay, Awan da mga road, DJ babalay da. sapay siya ti president. Ay, bayadak man lang ang ti contribution da. Ay na, kasta kapitan. Tingkaw. Wen, no problem. Ang tuyang inton sumarunaw, singirem to ida Wan, kapitan. Nakadiskitarak manon iti sangarebaw. Nya, Addan tumanin pagtayak iti luto. ay kat pagbingayan ta dayta. Anya, Padasig mamuitan ti tumaya iti lutaw. Maring mga bakak. ay saan? Kwartak lang daytaw. Padasam ti siya namang tintay pulong ka kani parintay. Sige man langan. Salbag ka. May met lang no duwata makisugal. Kin nagtaya iti lutaw. Kanya ti amom ngay. Ang mga numalas ka. Kit nasuiswerte ang siga. Anya, Sa nga ribo amin tinaikontribute ko. Tanagabuno ak pa iti 1K. Na, manan, Kurang iti 1,000 tinakuliktan ni Marituyang. anya, no kasta. Saan ang nagbayad dagiti daduma? Diyak mo Makamu ba ni Marituyang? Ay, masapul asingiran na dagiti saan ang nakabayad. Rumbang lang Tapnosan asyakti para abuno iti kurang da. Nasa umon, integ. Kay, nangabak ka. saan? Naabak ti 5 gasot a pisos ko. Ay, no kasta, agpada talaeng. Anya, kunak man no swerte ka iti sugal. Nangat nga to ti pustak, kintayat. Ang awan pulos na nga bakak. Anya, Agdiskitar ka man kida iti kwarta. Masapul na makasubutak iti sumarunaw, tuya. Uray siyak mo't Bayam, tay pamuspusak ti pagpuunan ta. Anya, agsingir ka manan, Marituyang. Anya amanan, kat awan pa'y mo't inted maw. Adda, kano inyawat ko idikan ka? Ay talagang awan malagip ko maray. Agbayad ka kidain. Ay anya bot taon? No nagbayad kan, di adda ko malagip ka. Awan mal. Sige, agbayad ak manan. Tapno awan tiriray. Marituyang, manu amin ayati ammom anatayi ijay ilay. No bilang, kat adda nasurok asang pulo da amin maray. Ay, adumot day tan Una, adda pa'y 5 anatay di takabang-ibang alugar. Ha? Iso abale 2,000 a pisos amin ti singirik ita kada kayaw. Anya? Gumatangak man, Maray. Anya tigatangam, Kapitan? Apay, medyo nakamisuot ka iti 1/4 nga aglako Ay masurunak man ka ni Marituyang. Namindua na kasininger. Namindwa? Apay ngay intulok mo ngay. Ay, wala. Tawan mo't nga min resibo maipakita. Aya. Kan saan lang asyak pinangaramidan na. Ado kami. Ay, loko day tao. Damagam man inteng. Nupod numot laeng nga adda na tay. Adamat na tayo akalugaran tayo. Ay kwa, kayat ko asawan. Ijay kano ilay. Nasurok kano asa nga pula a senior citizen tinatay ijay. Anya?
Ken adapay kanulimaan natay iti kabangibang a lugar. Nagkuna. Ni Marituyang, iso ang nagsingir kanyak iti 2,000. Naa. Ada ayamat na tayo akasta ka ado. Awan. Na, no kasta, pudno ti atap ko, amang lukloko laeng ni Marituyang. Ay. Maditag parparik na kanyak. Ay, payman. Tapno mo yaw. Nakitak ni nanatuyang agbilbilang iti kwarta. Anya? Idi nakitak. Kuna nakit din nga agpasukat iti 1,000 na bukail. Ket, anyang iti si Maruno na pasamak. Nasiputak nga imbulsa na ti 1,000 a kwarta iti pantalon na. Ha? Ay, isumo ilagayam ta kurang ti 1,000 ti kwarta. Di bagbagasak ti nang ibaga kada kayo angkal. Ay, uray maamuan na. Just kiday ta Marituyang. Manaw, tinadiskitar mo tuyang. Ay, 2,000 ang nasuro, badaw. Yag mo kanyak ti 1,000. Awanan ti pagsugal ka. 5 gasot lang ti alaam, taigatang ko iti pangkusina tinabatay. Kat tinasuro ka 1,000 ngay. Pangusaram ngay. Pagsugal ko muta, kan pagtayak meten iti numero dita kayat kao. Ay, nagsaor kan tuyang. Inton kwan, ibagak ti pudnaw kan di parinday. Anya, Agul-ulbud ka lang at danatay iti nagduduma barangay. ay nabadong. No talaga time, oray 5 gasot lang ti sugal mo. Nangig ko amin na nagsaritaan nyo. Ha? Parintay. Adda ka dita abay ti tawa, may. Ay, salbag ka Marituyang. Ay, kapitan. Nagbuluntaryo ka at treasurer. Ita, kasta ti aramidan. Ay, kuwang amin, kapitan. Naabak kami iti sugal. Ay, nagkunangagsugal kayo. Imbis ngagtrabaho kayo. Ay, kapitan. Kunam nga ado tinatay. Tagayam, taltalaw. Imbagam kanupay asaan na nagbayad ni kagawad ko nang. Idinto tanalpas asin ni ngirmaw. Tirigat na. Aduda nga inulit-ulit mo a pinagbayad. Ay, diya mo da ita, Ay, di ka naging didin, day. Amok nga yung gagaram. Ngamen, amom nga awan resibo dagiti inawat mo a kwarta na. Ay, madandanagan ak tuyang. Ang mga nuagdarom dagiti na biktiman. Ay na, sapay kumata saan. Ay, diya kaya timabalawd. Ay, si kanto mga may. Di kag pabasol tanda iranod kamot iti inaramid ka. Anya? Agrisay naksalaangan kas treasurera. Tay nakpayla agbakasyon. Nasaysaya at pay. Tanay, si kan ti pagsasaritaan da dita. Hun nga raod, mababain akong badaong. Ay, saan lang nga si ka? Karaman ako na. Gapo iti inaramid mo. Anyat kunam. Agresign kan a treasurer, Marituyang. Kasta ko kapitan, ipasa kun iti sabali ti akum ko. Ay, saan na mabalin? Apay, nalakat ti kasta. Imbis na saya at trabaho ti aramidem. Panawam manan. Ay, kapitan. Ay, di ka pumampanaw. Aginggat di mo na isimpati parikot nga na aramid mo. Ay, Sukatam ti 1,000 nga inalam. Kain amin a kinupit mo. Ay, uwan, kapitan. Sa dino nga itan ti pangalaan iti pagbayad mo. Ilakok sa laangan ti kakaisuna a washing machine. Anya? Wan, ano saklaangan ti aglaba iti ima. Kasano ngay no awang gumatang? Ay ibargin ko na. Ay, aduas ti gumatang no ibargin mo. Kasapula ko na iti kwarta itaba daong. O di kapilitan nga ibargin kaun. Ay, si kanto mga may. O kapitan, adto'y ti pagbayad kukun ka. Awata mo. Ay, una, awatak. Tasyak tinang back up. Ken nang abunaw. Kan kidaw kumaadinak idardarom. Agpagpakaasya, kapitan. No siyak, awan parikot. Magpakawan ka. Ay na, agyaman na kapitan. Ngem no ni Marikwanang ken dagiti daduma ay jakam mo. Urayam no nya ti bagada.
Napagnunumuan may, apakawanin na kalaangan, Maray. Ay, nahagyaman ako na ay marikwanang. Tangay inaklon mo mo tibasol mo. Nagbayad ka. Unang pesaw. Kaya't may, inton sumaron na nga umay kaagsigir ka na kami. Kat karaman ti documentation, marituyang. Ay, kwa. Data ko makatirumbang saan aya, Kapitan. Ay, wala kagawad. Manipod ita. No ada agbayad, iti contribution. Agpirma. Isurat yung ti pizza. Bidyuin nyo pa ano mabalin. Ay, iwan, Kapitan. Marikwanang, aramidag timbagayaw. Very good, Marituya.